True repentance. Ikirai si buran nagari e kapas repentance nar fasu chuk iwe Aier. Ngai kirai si buran nagari nar fasun creek men nar fasun ipru. Patabi out sea at si pupanan nagari ke kapas. Ike kapas repentance ike Aier seriat tipis nar fasu ipru ben nar fasu creek. Pun ike ru languages, first two languages paipen mi magnon. Yebet scholars ike on statiri paipen rapan prufiri kapasa nge ike ru languages re Greek me Hebrew iwe ike ru kapas rebimak notes paiper bimaknon. Iwe yesi paran nagari kapas repentance nor fasuri pru. Nor fasuri pru kapas repentance wewen turn around. Ye wewen kapas Aier nor fasuri pru. Turn around. Nor fasur Greek wewen change of mind. Change of thought, change of thinking. Iwa merau chea at sibwe apachafagani eke ruwewe not eke ru languages. Iwa siya come up with change of mind me kun seven. Turn around. Eke siwri at sekiek me kun seven. Kun seri barawen destruction, barawen tipis, barawen fetan ngeri mer of atsafats, barawen fetan ngeri eke semuts. Kun seriera nge kun ngeri ubebetsen God non Jesus Christ. Eke siwiri ekiek. Ye wewen repentance. Repentance is a way emotional feeling, is a way feeling, is a way thoughts kevefi nge a decision ko make no poden ka rogorong e we kapasanim for the first time. No poden ka rogorong e kapasanim a preach iwe karo usuran God ubebet nguruk non Jesus Christ. Nubwen si sabo rogorong ikasire Jesus Christ ay ti farufan pun e pues say firikit seri tipis e pues say firikit seri ewe eke semuts e pues say firikit seri en setar ke agagen maken igagagen chofara igagagen otuputub atsipwe fiti naturong narawe ke esemuts. Nge God nararu bubets fagato Jesus Christ. Iwen nupa Jesus Christ nom ferufan. Nupa Jesus Christ sire nge John the Baptist dorong nariwen fertek. Iwen nupara uite arapore farafan for the first time. Pasay ke kapas. Tori ewe fanson. Moon God arapato. Ope Aier seriabi tipis orugu opa rosanim. Na fasa Amerika. Mark chapter 1 verse 15, at the time is fulfilled, he said, and the kingdom of God is near. Repent and believe the gospel. Mariti God. Jesus Christ yauda iwa no mang napasa ngasipwe Aier seriats tipis o kun ngeri God. Ike Aier seriats tipis merugu ewa gospel. Believe the gospel. Era kapas Aier siawe weti nge change of mind me sibwe wasen turn around. Ye wewen Aier. It was Jesus Christ era. Sibwe change our mind and turn around. Turn around city mera wasa fots nge turn ngeri God naru bubets ngeri kits non Jesus Christ. Ek siwiri atsekiek. Ewe kiek si kiek gewipung si asire sepung kun city. Iwe kun ngeri God. Iwe believe the gospel. Mete gospel, ye and God maraban. Ye and God te maraban. Arapatori kesiuruk, arapatori seifruk, ikapon kids siborigu. Gospel ke kapasanim. Jesus Christ as usererian eti ferufan. Mero veritats. Iwe barau sefen, muririgatiren. Ewe barau, kids sisitori barawari, ewe barau perfect. Perfect. Jesus Christ abarau ngesitori annam war ferufan esap fere an tupura non tipis. Iwe abera warewi repegas ururun kit si bufen mera relats tipis. Iwe abarau sefen iwe yaran nom the right hand of God. Iwe kit sverisin nu posiburigun nore. Iwe and Jesus are righteousness and Jesus Christ narpung nara seferi way tipisaran nom ferufan atori arepotete watts. Charabi pupura awusarats tipis. Turiwarats karatibis medicine.
Iwe kitsia patori fitire barau sefen. Not a new creation. Not a new if I were creation, not Jesus Christ. Ebidafe. Sia abidafe. None Jesus Christ. Mariti God. Mariti God. Ye when ekapas repentance. Change of mind. Me kun ika turn around. Change your mind. Not om karo rogi kapasan kot. Not om karo rogi gospel. Change your mind. Change it. Siu City. Renew your mind. Siu City tibis. Iwe kun sevan ngeri God. Mariti God. Mariti God. Ye we kapas repentance. Change your mind. Me repent ika kun sevan. Return ngeri God. Mariti God ika pure kapas mi bless look na refanson. I encourage you because watching pas share those with you ngeri of kara friends. Praise the Lord. Kiriso.